салом дӯстони азиз, тамошобинони шабакаи Тоҷфар. имрӯз як хабари бисёр аҷоиб дорем. Полис дар аёлоти Оҳайо хабар медиҳад, ки корманди хадамоти дастраскунандаи ғизо Дордаш муштариашро лесида ба ӯ дастдарозӣ кардааст. Бале, дуруст фаҳмидед, муштариашро лесидааст. ин мард, ки зоҳиран зодаи Осиёи Миёна аст ва аз ӯ Ҷонибек Раҳимов ном мебаранд, боздошт шудааст. дар гузоришҳои хабарӣ дар бораи ӯ чунин менависанд: вай 37 сол дошта, нисбат ба ӯ бо гуноҳи дастдарозии дағалонаи ҷинсӣ айб эълон кардаанд. Ҷонибек Раҳимовро ба он гумонбар мекунанд, ки ӯ муштариро, ки барояш хӯрок меовард, лесида ба баданаш даст расонидааст. навака корманди Дордаш дар хонаам кӯшиш кард ба ман дастдарозӣ кунад, гуфтааст қурбонии эҳтимолӣ ба полис. мувофиқ ба ҳисоботи полиси Блу Аш, Раҳимов фармоишеро, ки ба Дордаш равон шуда буд, 7 сентябр соати 10:15 шаб аз аккаунти бегона қабул кардааст. аккаунти бегона ин маънои онро дорад, ки ин аккаунт ба номи худаш набудааст. шояд аз дӯсташ бошад ё онро ба иҷора гирифта буд. ба гуфти қурбонӣ, вақте ки вай ба хонаи муштарӣ мерасад, ӯ аз соҳибхона санади тасдиқкунандаи шахсияташро талаб мекунад, чунки дар дохили фармоиш алкоҳол низ будааст. баъдан муштариро акс мегирад. дар ин вақт ҳарду дар роҳрави бино буданд. қурбонӣ ба полиси навбадор гуфтааст, ки вай роҳи баргашти маро ба хонаам банд кард ва ман худро бад ҳис карда ба девори ҳамсоя сахт задам, аммо касе набаромад. ин мард аз тарҷумони телефонаш истифода бурда ба ман пешниҳод кард, ки оё бо ӯ мехоҳам барои нӯшидани оби ҷав ё пива равам. ҳамчунин зан гуфтааст, ки баъд мард ӯро аз паҳлӯяш дошта баданашро ламс кардааст. ӯ рӯямро лесид ва лабонамро навозиш кард. ман дод задам ва гуфтам, ки аз ман дур шав, нақл кардааст зан ба полис. баъдан мард хандида аз ҷои ҳодиса рафтааст. ба воситаи аксҳои камераҳои назоратӣ ва чораҳои ҷустуҷӯӣ 14 сентябри соли ҷорӣ Раҳимовро дар ҷои зисташ дар минтақаи Симс боздошт кардаанд. ман қариб 30 сола ҳастам ва намехоҳам, ки ин ҳодиса ба ягон нафари ҷавонтар рух диҳад, гуфтааст қурбонии эҳтимолӣ ба полис. тибқи қоида, дастраскунандаҳои ғизо ҳақ надоранд санадҳои муштариёнро акс гиранд. онҳо метавонанд фармоишро дар назди дари муштарӣ акс гиранд, ки исботи дастрас шудани фармоишро медиҳад. полис хабар додааст, ки Дордашт аккаунти нафареро, ки аз он Раҳимов фармоиш қабул карда буд, бекор кардааст. ҳамсояҳои ин зан ҳамчунин ба расонаҳо шикоят карданд, ки ҳоло корманди Дордаш касе хоҳад метавонад бошад. ӯ таҷрибаи ҳамкорӣ бо ронандаҳои дағал ва шубҳанокро доштааст. гарав барои Ҷонибек Раҳимовро суд $20,000 муайян кардааст. биёед ин ҷо мебинем, ки дар бораи ин ҳодиса расонаҳои хабарии Амрико чӣ мегӯянд. бинависем Ҷонибек Fox News навиштааст: DoorDash driver licked woman face during delivery. яъне ронандаи DoorDash рӯи занро ҳангоми дастрас кардани ғизо лесидааст. DoorDash driver licked woman face during delivery. ҳамчунин Valley News навиштааст. ин акси гумонбар Ҷонибек Раҳимов аст. DoorDash driver licked woman's face during delivery. зоҳиран гуфтем, ки аз Осиёи Миёна аст. фикрам хато накардем. инҷо видео ҳаст. And investigators say the crime happened while he was working as a food delivery driver. Thanks for joining us. I'm Rob Williams. Trisha is off tonight. Simone Jameson spoke with the victim's family and her next door neighbor, and she joins us live with the latest. Hey, good evening, Rob. 37-year-old Ҷонибек Rakhimov is being held here at the Hamilton County Jail, facing charges for gross sexual imposition and force. This comes after Blue Ash police say he's assaulted a woman he delivered food to last Friday. It's wildly unregulated. Like, anybody can be a DoorDash driver.
This man, who wanted to remain anonymous, has lived in the Sycamore Meadows apartments for more than a year now. He tells us he's unsettled after Blue Ash police arrested 37-year-old Ҷонибек Thursday. Police say Rakimov is accused of sexual imposition. They say the alleged crime happened outside a Sycamore Meadows apartment on September 8th. Police say that Rakimov was working for DoorDash at the time and delivered food to the alleged victim. Story here, a DoorDash customer says that she was actually licked and groped by a man delivering her food. Thanks for joining us here at 5:30. I'm Mike Darden. And I'm Ashley Kirkland. Tonight, there has been an arrest in that case, and WLWT News 5's Karen Johnson is live in Blue Ash to explain what happened. Blue Ash police say this man, 37-year-old Ҷонибек Rakimov, delivered the DoorDash order under someone else's account, possibly a friend's. When he arrived at the Blue Ash apartment, the victim says the man asked for an ID because the order contained alcohol and then photographed it. اما باید گفت حالا قرار سود در این مورد نبرآمده است و جانب‌ها هنوز یکی گمانبر و دیگر دعواگر باقی میمانند. شاید این حادثه واقعی باشد. تفتیشات این را آشکار میکند، اما حادثه های هم شدنش ممکن است که مهاجران را بعضی ساکنان محلی میتوانند تهمت کنند. اگر در خاطره تلفن جانیبک رحیموف عباره بیا یک جا به پیوانوشی رویم و یا در کامراهای نظارتی راهرو صحنه به آغوش گرفتن او مشتری را ثبت شده باشد، این هم حالت او را بد میکند. زن باز دعوا میکند که رحیموف او را لسیده است. از روی خبر وی عاجلا به پلیس زنگ زده است. اگر پلیس فوراً آمده از روی اون نمونه آب دهان رحیموف رو گرفته باشد، این رو رحیموف هیچ وقت انکار کرده نمیتواند. به هر حال وقت و تصمیم سود نشان میدهد که حادثه تا کجا خواهد رسید. اینجا میخواهم این را بگویم که حالا اکثر مهاجرانی که توسط سرحد مکزیکو به آمریکا آمده‌اند در چنین شرکت‌های دسترس کننده غذا کار میکنند. عادتاً آنها اکانت کاری را از نفران اجاره میگیرند که حق قانونی کار در آمریکا را دارند. این اکانت ها که عادتاً در شرکت های دوردش، اوبر ایتس، گروپ هاب، پست مید، گوپاف درایور و غیره ها شده می شوند، عادتاً به مبلغ 150 تا 250 دلار برای یک هفته اجاره داده می شوند. خبرهای جالب را از شبکه تاج فر پیگیری کنید.